turabasuhuje inshuti mukomeje gukurikira Sincere.official channel yanyu bagezaho amakuru n'ibiganiro bigezweho harimo n'ibiba byavuzwe n'ijwi ry'Amerika. Kora like, share, ukore na subscribe ukomeze gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kwizera intsinzi nyuma yo kwegukana leta z'ingenzi zirimo na Pennsylvania. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Uwo ni Donald Trump watowe arimo gushimira abanyamerika bamuhaye icyubahiro bamutoye kuba perezida wa 45 n'uwa 47 wa Amerika. Uyu ni Vice Perezida Kamala Harris w'ishyaka ry'Abademokrate wahiganye na Donald Trump yaraye yemeye ko yatsinzwe amatora. Yagize ati: My heart is full today, full of gratitude for the trust you have placed in me. Uyu munsi umutima wanjye uruzuye, wuzuye ishimwe kubera icyizere mwangiriye, wuzuye urukundo rw'igihugu cyacu kandi wuzuye ukwiyemeza. Ishyaka ry'Abarepublikani rya Donald Trump ryatsindiye imyanya y'ubwiganze mu cyumba cya Sena y'igihugu. Mu cyumba cy'abadepite ho imibare yari itarasobanuka neza. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu mwanya. Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje aho twibanda ku matora y'Amerika. Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kwizera intsinzi nyuma yo kwegukana leta z'ingenzi zirimo na Pennsylvania. Donald Trump yashimiye abamutoye. Temistokere Mutijima haratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends. Mu ihiganwa ryari ryegeranye cyane, Trump yegukanye amajwi 277 kuri 538 y'intumwa z'itora. Ibyo byamuhaye ubwiganze bwasabwaga ngo abe umutegetsi wa mbere muri Amerika utsindiye manda ebyiri zitikurikiranya kuva mu myaka y'1890. Vice Perezida Kamala Harris, umukandida w'ishyaka ry'Abademokrate winjiye mu ihiganwa nyuma y'aho Perezida Joe Biden aryivanyemo mu kwezi kwa karindwi, yageragezaga kuba umugore wa mbere utorewe ubuperezida muri Amerika. Uyu wahoze ari Perezida Donald Trump mu masaha y'igitondo cyo kuri wa gatatu yatangaje intsinzi ashimira imbaga y'abakunzi be yari ikoraniye muri leta ya Florida. Ndifuza gushimira abaturage ba Amerika ku bw'iki cyubahiro kidasanzwe cyo kuba ntorewe kubabera perezida wa 47 naranabaye perezida wanyu wa 45. Intsinzi za Perezida Trump muri leta z'isibaniro za Pennsylvania, Georgia, Carolina ya ruguru na Wisconsin nizo zamuhesheje kwegukana iyi manda ya kabiri ku butegetsi. Bwana Donald Trump kandi mu ijambo rye ritangaza intsinzi yijeje gukora iyo bwabaga aharanira kugera kuri Amerika ikomeye, itekanye kandi itera imbere. Avuga ko iki ari cyo gihe cyo guhuriza hamwe. Ni igihe cyo kurenga amacakubiri yo mu myaka 4 ishize, ni igihe cyo kwiyunga. Ku ruhande rw'abamushyigikiye bavuga ko bari bafite icyizere nubwo amakusanyabitekerezo hari aho yagendaga agaragaza ibihabanye n'iyi ntsinzi ku ihiganwa rye na Vice Perezida Kamala Harris. Abo barimo na Steve McGuire. Nibwira ko abantu benshi bari barambiwe n'uko ibintu byagendaga mu gihugu, buri kimwe cyazamuye ibiciro, ibiribwa, ibitoro, amacumbi n'ibindi. Bamwe mu bategetsi b'ibihugu byo ku isi n'imiryango mpuzamahanga bohereje Bwana Trump ubutumwa bumukeza ku ntsinzi ye. Abo barimo na Keir Starmer, minisitiri w'intebe w'Ubwongereza. Uyu mutegetsi w'Ubwongereza mu itangazo yanyujije ku rubuga rwe rwa X yagize ati: Ishimwe kuri perezida watowe Trump ku bw'intsinzi yawe y'amateka mu matora. Niteguye gukorana nawe mu myaka iri imbere. Nk'abanywanyi ba hafi dufatane urunana mu kurengera indangagaciro dusangiye z'ubwisanzure, demokarasi n'iterambere. Kuva ku iterambere ry'ubukungu n'umutekano kugeza ku ikoranabuhanga no guhanga udushya, nzi ko umubano wa Amerika n'Ubwongereza uzakomeza gutera imbere ku nkombe zombi z'inyanja Atlantika mu myaka iri imbere. Mu bandi bategetsi bakeje Trump harimo na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ndetse n'abo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Bwana Trump yategetse manda yo kuva mu 2017 kugeza mu 2021, ariko aza gutakaza ubuperezida nyuma yo gutsindwa na Biden mu matora yakunze kuvuga ko yibwe ariko nta gihamya.
uku kwanga kwemera ko yatsinzwe niko kwakongeje imyigaragambyo y'abamushyigikiye bagabye igitero ku ngoro y'inteko nshingamategeko Capitol ku itariki ya 6 y'ukwa mbere kwa 2021. Nyuma y'aya matora we n'abanywanyi be bagiye batanga ibirego byinshi, aho abacamanza bo ku rwego rwa za leta n'abo ku rwego rw'igihugu bagaragaje ko nta shingiro bifite. Kuva avuye ku butegetsi, Trump yahamijwe n'inkiko ibirego bigera kuri 34 bifitanye isano n'amafaranga yishyuye rwihishwa umukinnyi wa filimi z'abakuru ngo amubikire ibanga ko baryamanye mbere y'uko yiyamamaza mu 2016. Trump kandi yarezwe mu zindi manza zigera kuri 3 zirimo izashinjwa kugerageza kuburizamo binyuranyije n'amategeko ibyavuye mu matora ya 2020. Hakaba n'ikindi kirego ashinjwamo gutwara amagana y'inyandiko z'amabanga yo ku rwego rwo hejuru yerekeranye n'umutekano w'igihugu akazijyana iwe muri leta ya Florida. Bwana Trump biteganijwe ko arahirira gutangira inshingano za manda nshya ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Urufunguzo rwa politiki y'ububanyi n'amahanga mu butegetsi bushya bwa Trump byitezwe ko ruzaba imibanire hagati y'Amerika n'Ubushinwa. Aho harimo ingingo zijyanye n'ubucuruzi n'ibikorwa bya gisirikare bya Taiwan n'Ubushinwa mu nyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa. Ubwo yari ku butegetsi muri manda iheruka, Trump yashyizeho uruhererekane rw'imisoro ku bicuruzwa biva mu Bushinwa mu ntambara y'ubucuruzi n'iki gihugu. Vincent Wang, umuyobozi w'ishami ry'ubugeni n'ubuhanga mu bya siyansi kuri kaminuza ya Adelphi i New York, yabwiye Ijwi ry'Amerika serivisi y'ikimandarini ko bisa nk'aho Ubushinwa butazafata umurongo wo guhangana cyane kurusha uko byazaga kugenda iyo Harris atsinda. Visi Perezida wa Amerika Kamala Harris yemeye ko yatsinzwe mu matora yarahanganyemo na Donald Trump, yibutsa abamushyigikiye ko ibyavuye mu matora atari ko babyifuzaga ariko ko urugamba rukomeza. Ni mu ijambo Madame Harris yatangarije kuri kaminuza ya Howard hano mu mujyi wa Washington DC. Geoffrey Mutagoma abaha inkuru irambuye. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris wari umukandida wa Demokrate mu matora ahumuje muri Amerika yari amaze amezi 3 abwira abanyamerika imigabo n'imigambi bafitiye baramutse bamutoye kuba umukuru w'igihugu mu myaka iri imbere. Muri icyo gihe cyose yari afite icyizere ko amahame ye, ibyo yemera n'ibyo yifuza kugeza kuri Amerika aramutse atowe bihagije kumuhesha icyizere cy'abatora ngo bamuhundagazeho amajwi. Icyo gihe cyose cyashojwe n'ijoro ry'itora ryo kuwa 5 z'uku kwezi, we n'abamushyigikiye barinze bagera ku munota wa nyuma bagikomanga umuryango ku wundi bakangurira abaturage gutora. Ibyakurikiyeho si byo yarategereje kuko byarangiye Donald Trump baheganwaga amurushije amajwi. Ijambo ryo kwemera ibyavuye mu matora Kamala Harris yahisemo kurivugira kuri kaminuza ya Howard, aho yasoreje amasomo ya kaminuza mwaka w'1986. Hari hateraniye abiganjemo urubyiruko. My heart is full today. My heart is full today. Full of gratitude for the trust you have placed in me. Uyu munsi umutima wanjye uruzuye. Wuzuye ishimwe kubera icyizere mwangiriye. Wuzuye urukundo rw'igihugu cyacu kandi wuzuye ukwiyemeza. Ibyavuye muri aya matora si byo twashakaga, si byo twaharaniye, si byo twatoreye. Ariko mu nyumve nimvuga ngo urumuri rw'isezerano ry'Amerika ruzahora rwaka. Yakomeje agira ati ruzahora rwaka igihe cyose tutazarambirwa kandi tuzakomeza kubiharanira. Tugomba kwemera ibyavuye mu matora. Uyu munsi navuganye n'uwatorewe kuzaba perezida, ndamukeza kandi ndamubwiye ko tuzamufasha we nabo bazakorana mu byerekeye guhererekanya ububasha kandi ko tuzahererekanya ububasha mu mahoro. Kamala Harris yavuze ko yahisemo gushimangira ko mu ihame rya demokarasi ya Amerika utsinzwe amatora agomba kwemera ibyavuyemo. Ati uko niko konyine demokarasi itandukana n'igitugu kandi ushaka icyizere cya rubanda agomba kugiharanira. Ariko iki cyizere cya rubanda Kamala yavugaga nticyashoboye kugaragara mu majwi ya rubanda yifuzaga. Trump watsinze amatora yahuye na byinshi bituma isura itagaragara neza muri rubanda. Inshuro 2 zose inteko ishinga amategeko ya Amerika yatoye yemeza ko akurikiranwa. Inshuro 4 zose yerezwe ibyaha nshinjabyaha, ahamwa n'ibyaha bishingiye ku gitsina no gusebanya. Mu kwezi kwa 5 yabaye perezida wa mbere wa Amerika wahamijwe icyaha nshinjabyaha n'urukiko rwa New York rwamuhamyaga ibyaha 34 byo kuriganya inyandiko z'ubucuruzi agamije guhisha amafaranga yahonze umugore uzwi mu filimi z'imibonano mpuzabitsina. Inzira ya politike yasaga nk'irangiye ubwo yangaga kwemera ko yatsinzwe amatora mu mwaka wa 2021 ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere, igihe amatsinda y'abamushyigikiye yagabaga ibitero ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika.
yitwikiriye ibihangayikishije abatora, cyane cyane izamuka ry'ibiciro n'ibyo yavugaga adafitiye gihamya ko urugero rw'ibyaha rugenda ruzamuka muri Amerika kubera abimukira binjira hadakurikijwe amategeko, byose bituma atsinda Kamala Harris mu buryo butunguranye. Abahanga mu bya politiki babonye yuko kuba Kamala Harris yahisemo kuvugira ubutumwa bwe kuri Universite ya Howard aho yize ababwira abiganjemo urubyiruko bwari ubutumwa bukomeye, haba kuri urwo rubyiruko cyangwa muri politiki ya Amerika. The fight for our freedom will take hard work, but like I always say, we like hard work. Urakoze Geoffrey Mutagoma. Nibyo koko intsinzi ya Donald Trump yongeye kumuhesha kwicara ku ntebe y'umukuru w'igihugu muri manda ya kabiri. Inkuru nayo mugezwaho na Geoffrey Mutagoma. Abantu barirwa muri za miliyoni bagize uruhare muri aya matora biteguye kwakira ubutegetsi bufite icyerekezo gishobora guha akazi katoroshya inzego za demokarasi imbere muri Amerika no hanze yayo. Trump w'imyaka 78 asuye muri perezidansi ya Amerika nyuma y'intsinzi yabanjirijwe no kwiyamamaza yagiye avugamo amagambo akarishye yaba yaratumye ubumwe bw'abaturage imbere mu gihugu buhungabana. Intsinzi ye kandi ije ikurikira icyemezo cy'abademokarate cyabaye ku munota wa nyuma cyo gusimbuza Joe Biden wari umukandida w'iri shyaka rikemeza Kamala Harris mu kwezi kwa karindwi. Donald Trump kandi atsinze amatora nyuma y'uko ubuzima bwe bugezwe amajanja inshuro ebyiri zose n'abashakaga kumwivugana. Trump atsinze amatora mu gihe yahuye na byinshi bituma isura ye itagaragara neza muri rubanda. Mu kwezi kwa gatanu yabaye perezida wa mbere wa Amerika wahamijwe icyaha nshinjabyaha n'urukiko rwa New York kumuhamya ibyaha 34. Inzira ya politiki yakemanzwe cyane mu mwaka wa 2021 ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere, ubwo abari bamushyigikiye bigabizaga inteko ishinga amategeko ya Amerika mu bitero bigamije guhakana yuko atari yatsinzwe amatora. Hejuru y'ibyo byose akaba yaritwaje ibihangayikishije abanyamerika benshi, cyane cyane ibijyanye n'ibiciro n'ibyo yavugaga ko urugero rw'ibyaha rugenda ruzamuka muri Amerika nyamara atabifitiye ibihamya, ariko byose akabigereka kubimukira. Hasigaye kureba icyo ubutegetsi bwa Trump wa kabiri buhishiye Amerika. Mu rwego rw'inkuru zihariye zisobanura ibyaranze aya matora, reka turebere hamwe uko politiki za Donald Trump za kera ku byabimukira n'ibyo avuga azakora muri urwo rwego bishobora kwerekana isura ya manda ye ije. Thomas Kamirindi. Ubushakashatsi bwose bwakozwe by'umwihariko na kaminuza ya Harvard bwerekana ko ikibazo gihangayikishije abaturage kurusha ibindi kiri kuri nimero ya mbere muri aya matora ari icy'abimukira. Kuva agitangira kwiyamamaza, Trump nawe ntiyahwemye kukigarukaho buri gihe kandi ashimangira ko ari icyago cy'ishyano cyugarije Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barimo batwohereza imfungwa, abicanyi, abacuruzi b'ibiyobyabwenge, abarwayi bo mu mutwe, abaterabwoba. Ababi cyane kurusha abandi ba buri gihugu barimo baraza mu gihugu cyacu ubu. Baraturuka muri Kongo, Yemeni, Somaliya, Siriya, hose ku isi. Barimo baraza, barimo barahindura igihugu, barimo barakiroha mu nyanja, barimo baradusenyera igihugu cyacu. Dusubira inyuma gato, icyumweru kimwe gusa akimara gufata ubutegetsi mu 2017, Perezida Trump yaciye iteka rikumira abimukira n'impunzi bakomoka mu bihugu 7 birimo 5 by'abayisilamu abaca kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'amezi 3. Yavugaga ko adashaka abaterabwoba b'intagondwa kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bihugu ni Irani, Libya, Somalia, Siriya na Yemen byiganjemo abaturage b'abayisilamu, na Korea ya Ruguru na Venezuela. Chad nayo yiganjemo abaturage b'abayisilamu yari kuri uru rutonde, nyuma guverinoma ya Perezida Trump iza kuyikuraho kubera ko nk'uko yabisobanuye Chad yemeye gusangira nayo amakuru yo mu rwego rw'umutekano. Perezida Trump avuga ko igihugu cy'abaturanyi cya Mexique cyabaye umuhora n'icyambu by'inzige z'abimukira. Yiyamamaje asobanura ko azagifatira ingamba abinyujije ku mukuru wacyo mushya, umutegarugori Claudia Sheinbaum watangiye imirimo ye mu kwa 10 gushize. Guhera ku munsi wa mbere cyangwa se vuba kare bishoboka,
nzamubwira ko nibatabihagarika ibi bitero by'abicanyi n'ibiyobyabwenge kwinjira mu gihugu cyacu, nzamubakubitaho ako kanya imisoro n'amahoro bingana na 25% ku bicuruzwa byose bohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse ibyo, Perezida Trump avuga ko azirukana abimukira amamiliyoni n'amamiliyoni muri iyi myaka 4 agiye gutegeka. Naho umunsi wa mbere avuga ni itariki ya 20 y'ukwa mbere gutaha, ubwo azarahirira manda ya kabiri. Iya mbere yayitegetse kuva mu 2017 kugera mu 2021. Abaye perezida wa kabiri mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika watsinzwe amatora ari ku butegetsi nyuma ya manda imwe y'uwamusimbuye, arongera aratsinda abugarukaho. Uwa mbere byabayeho ni perezida wa 22 n'uwa 24 Grover Cleveland kuva mu 1885 kugera mu 1889 manda ya mbere, no kuva mu 1893 kugera mu 1897. Perezida Trump abaye rero uwa 45 n'uwa 47. Tukivuga kuri aya matora, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Lewonsi Hakizimana ukurikiranira hafi politiki ya Amerika, atangira amubwira ukuntu we n'abandi batari bake bo mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois babona intsinzi ya Donald Trump. Abanyamerika bangaha mu karere ka Chicago twese twarumiwe nk'uko abandi banyagihugu bose ba Amerika bumiwe, kuko ni ibintu bataziga. N'abashigikiye Trump nabo nyene byarabatangaje, ntibari baziga yuko amatora batsinda kujya ibintu basa n'abakukunda. Ivyo vyose amahita yose bataziga gutsinda barayatsinze. Donc ni intsinzi ikomeye cyane kuri Trump, kandi nibaza yuko ari ikintu kimeze nk'igica inguvu abademokrate kuko ntibazi ko batsimbwa. Wihweje amakuru yariko aratangazwa imbere yaho n'ibinyamakuru bitandukanye, eka n'abahinga bakurikirana cyane rwose ivyerekeye amatora, bavuga ko abo bategetsi basa n'abanganya amajwi. Kubona ibinyamakuru eka n'abo bahinga bose barihenze mu bivuga kwiki? Ivyo ni ibintu washaka bamwe baravyinuba, kuko ntibwa mbere bihenze. Mu 2016 naho nyene bari bihenze. Urumva naho nyene bavuga ko Hillary azotsinda Trump, mugabo murazi ko vyagenze, Trump yaciye atsinda. Mugabo nibaza ikintu gikuru nyamukuru nico baca n'ingene abantu bagiye kubandanya baraba ingene politiki igenda muri Amerika, bagasubira kuraba neza yuko bagira amasondaje, kuko nibaza ko uko bakora bakwiye guhindura. Ndibaza ko bazohindura kuko babonye yuko kumbe ivyo bikoresho bakoresha bitakibajanye n'ibihe vya none. Ku bwanyu mwihweje ivyo abanyamerika bagona ibintu abademokrate bagiye guhindura n'ibihe? Iyo umugambi utsinze n'ibintu bisanzwe, kandi nibaza ko n'abademokrate bazobigira, no kwicara bakiyumvira ico baba barakoze nabi, ico bagiye gukosora, bahama bakacigira. Nibaza ko ariyo kintu gikuru bokora, nuko batotacika inguvu, ahubwo bokwicara bakavuga ati mbega ibintu vyacu politike twashizeho niyo mbi canke nuko twabisiguye nabi. Ibyo byose ni ibintu bazokwicara bakatoza bakaraba. Ikindi gira kabiri naco nuko Amerika ni igihugu gikomeye, demokarasi irakomeye. Trump atsinze, nibaza yuko politiki ya Amerika muri rusange izoguma ibandanya ija mu nzira yategerezwa kujamwo. Hari ibintu byinshi azokora, birumvikana, yagiye aravuga ariko aritoza. Mugabo muri rusange amategeko azojaho, ndazi ko amategeko uzosanga abandanya aja mu nzira n'ubundi igihugu ca Amerika iyo catera kija, kiretse bimwe nkumvikeye imigenderanire n'ibihugu vyo hanze, hari ibintu byinshi bizohinduka. Mugabo muri rusange nibaza yuko demokarasi izobandanya uko yategerezwa. Ariko aratangazwa yerekana ko abanyamerika bari bashavujwe n'ibintu byinshi. Abanyamerika barashaka ko ibintu bihinduka. Ku bwanyu ibintu mubona Perezida Donald Trump akwiye gushikiriza mu minsi 100 yiwe ya mbere y'ubutegetsi ni nk'ibi? Abanyagihugu nka benshi bifuza ko Trump yari kubarira abanyagihugu yuko agiye gushira hamwe, agiye gutwara abanyagihugu bose baba bamutoye cyangwa batamutoye. Mugabo turazi
turazi ko Trump ivyo atari kwavuga mugabo nibaza yuko mu mezi yimirije azogerageza akaraba yuko ashiraho ibintu bituma anezereza abanyagihugu bamushigikiye bamutoye hama ibisigaye ndazi yuko azotegerezwa gukorana na parlement kugira ngo arabe ko ashobora amategeko asanga afasha abanyagihugu bose. Turacyavuga ku matora muri Amerika. Navuganye na Yvonne Umugwaneza, umunyamerikakazi ukomoka mu Rwanda uba muri leta ya Texas mu mujyi wa Fort Worth. Nabanje kumubaza uko yakiriye ibyo yavuyemo. Ngewe uyu munsi w'amatora ngira ngo ni no kuva kampanya yatangira, ntabwo numvaga abakandida bombi hari ikintu gisha barimo bampa, numvaga nta kintu gishyashya barimo banyungura, kandi nkabona nta n'imbaraga bafite zari nkeya muri rusange. Hanyuma kandi navuga ngo n'uburyo bahagaze nk'umuntu w'umukandida ntabwo birimo nk'icyizere cyangwa se bimpa ubushake bwo gukurikirana cyane. Rero ibyaraye bivuye mu matora mbibonye ntabwo natunguwe no kuba Trump yatowe, kubera yuko aracyafite abamushyigikiye nubwo yari yaravuyeho, kandi noneho n'ibyo yahuye nabyo nyuma yo kuva ku butegetsi ngira ngo harimo bamwe babibonaga kubuzwabuzwa, kubuzwa amahwemo, mbese gushaka kumukandagiza ubutegetsi bwari bumukurikiye. Ngira ngo rero byamuhaye imbaraga kuri bamwe, ariyo mpamvu banamutoye bavuga bati umuntu w'imbaraga nke cyangwa se bashatse kumukandamiza, tumurwanira ishyaka niba ariko nabyita. Bishobora kuba bitarakoroheye noneho guhitamo umukandida, ko uvuze ko uko bari bahagaze wabonaga ntawe ukugaragariza ingufu. Ntawe ngaragarizaga ingufu kuko icyari gutuma ngira ubushake bwo gukurikirana cyane nuko nari kumva imigabo n'imigambi ya Kamala Harris inka icyizere cy'ejo hazaza, inyereka uburyo cy'ekonomi izaba imeze, inyereka uburyo cy'ububanyi n'amahanga buzaba buhagaze, igishya ni izihe ngamba afite zo guhindura ibitagenda neza, ni izihe ngamba afite zo kunoza ibigenda neza. Hanyuma kuri Trump nawe umwanya mwinshi namwumvise, aho kugira ngo numve polisi afite, aho kugira ngo numve imigabo n'imigambi afite, ibyo yasize adakoze neza noneho agiye kunoza ibyo yasize wenda bigenda neza akaba agiye kubyungura, numvaga arimo aratukana, arimo aravuga ibintu bumva bitafite umurongo. Nicyo cyatumye rero, nicyo gitumye mvuga ko ntabonaga imbaraga zituma numva nakurikirana abakandida, kandi no muri deba bakoze ibyo bavugaga wumvaga basubiramo ibyari byarabanje muri deba zabo. Wabonye ku buyobozi bwa Donald Trump imyaka 4 yabumazeho, ubu kuba agarutse urabyakira ute byo? Donald Trump ariho muri rusange bavuga ko ubukungu muri Amerika bwari bumeze neza, ntabwo twabihakana kubera yuko uko bwari bumeze nuko bumeze uyu munsi biratandukanye cyane. Gusa ntabwo nzi niba byakwitirirwa Trump nka perezida, ntabwo nzi ko byakwitirirwa umuntu umwe, ahubwo ntekereza yuko ari administration muri rusange. Gusa icyo ndimo ntekereza cyangwa se mfitiye amatsiko kuri Trump nk'umuperezida, ubundi abaperezida hose ku isi by'umwihariko muri iki gihugu, iyo utsinzwe utanga ijambo ryemera ko watsinzwe, ryemera intsinzwi, hanyuma ukanemera yuko umugenzi wawe yagutsinze. Yaratsinzwe, ntiyigeze yemera ko yatsinzwe kugera ku munota wa nyuma yarwanyaga aramye. Igihe cyo guhererekanya ububasha ntiyigeze akibonekamo. Hanyuma kandi ku itariki ya 6 Mutarama 2021 hamwe biba byarangiye neza yuko atagishoboye kuburana gusubira kuko yatsinze, nabwo muzi uko Amerika byagenze. Uyu munsi no gutorwa kwe ngira ngo kuri bamwe ni nko kuvuga ngo ibyo yasize akoze ntacyo bivuze. Abapfuye bazira imyigaragambyo imuturutseho, kuba atarigeze yemera ihererekanya ububasha, kuba atarigeze aba umuperezida witwara mu buryo bw'intangarugero nk'abandi, ibyo ntacyo bivuze, turamushaka. Kandi ibyo nkavuga ngo bivuze iki? Ese ni ihe sura bitanga ku gihugu nka Amerika mu rwego mpuzamahanga? Ndagushimiye cyane Yvonne Umugwaneza. Reka turebe mu karere k'ibiyaga bigari. Bamwe mu baturage batuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barishimira intsinzi ya Donald Trump watorewe kuyobora Amerika. Kuri bo babona ashobora kurangiza intambara ziri muri Kongo. Umunyamakuru Vedaste Ngabo yavuganye na bamwe mu batuye mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Turi gushimira uwo perezida musha watambutse witwa Trump, natwe turishimye cyane, ariko inoho turi ng'imbunzi muri Nyabibwe turatesetse cyane. Nyabibwe Sud Kivu, turi gusaba ngo
adufashe mu burasirazuba bwa Kongo turebe ko iyi ndambara yayirangiza tukazasubira iwacu muri Masisi amahoro, kuko hano ho turi guhamba b'inzara, mbega turababaye cyane. Itsinda rya Donald Trump ku presidansi ya Amerika twabyakiriye neza cyane n'ibyishimo byinshi twebwe nk'abakongomani, cyane cyane abatuye mu burasirazuba bwa Kongo, intara ya Sud Kivu, Nord Kivu ndetse na Zaituri. Aho hose ni ahantu hakomeje kuba indiri y'intambara, indiri y'abakomeza gutera igihugu cyacu, bagisahura imitungo, bataduha amahoro n'umutekano kugira ngo twiteze imbere. Abo ari n'abaturanyi, ari ibihugu bituranyi byacu byashyigikiwe cyane n'amatwara y'abademokarate muri Amerika, aribo bariya ba Biden na Kamala Harris. Amatora yo muri Amerika amaze gutambuka, nibyo Trump yabonye intsinzi. Twe nk'abakongomani twizera tudashidikanya yuko wenda ubwo Trump agiyeho akaba ari umurepublike, ashobora wenda gufatanya n'amahanga kugira ngo bashakishe umuti w'ibibazo by'intambara za Kongo. Tuzi neza yuko ubuyobozi bwari buriho batashaka kwisobanura neza, kuba claire ku bibazo biriho, ariko mfite n'ibyiringiro ko Trump ntabwo nawe yabura ibintu byo yashyira mu bikorwa bye byiza yakora mu isi. Akeka yuko ikibazo cya Kongo ashobora kugifatira ingamba. Donald Trump afite maîtrise ya politike y'isi. Ni ukuvuga ngo Amerika ni puissance ifite imbaraga ku bindi bihugu. Intambara dufite uyu munsi zimaze abantu n'ibintu, ndatekereza ko avec experience yiwe hari kinini kizahinduka. Intambara ziri za Israel, intambara za Russia na Ukraine, kugera iwacu mu bihugu by'ibiyaga bigari, uku ibihugu bikomeza kugenda byurirana bitana ba mwana, ndatekereza ko hari kizahinduka. Twishimiye intsinzi ya Donald Trump kuyobora Etats-Unis ya Amerika. Mu mpamvu nkeya tumushima nuko Donald Trump ari umupatriote, akunda Etats-Unis ya Amerika kandi agashira inyungu za Amerika imbere. Ikindi tumukundira nuko arwanya ibintu z'amadroge, akarwanya n'ubutinganyi. Ikindi nuko aheza igihugu uburenganzira bwacu, k'ibi bihugu byacu by'intambara, arwanya akarengane ko mu bindi bihugu. Reka dushimire intsinzi ya Trump, kuko isi yose yari yiteze, abantu bavuga bati urugendo Amerika yatangiye kwiyamamaza ninde uzatsinda. Kuba rero Trump babashe gutsinda, guhabwa intsinzi, reka natwe tubashe kumushimira nk'abanyafurika, by'umwihariko twe nk'abanyekongo. Nshuti banywanyi, tubararikire gukurikira andi makuru tuza kubagezaho ku matora ya Amerika. Tubibutse kandi ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com, ku mbuga nkoranyambaga Facebook, Instagram na YouTube, adrese ni VOA Radio yacu. Mwakoze kudutega amatwi. Aha niho dusoreje amakuru yo kuri iyi saha.